egameni lika Jesu amen. Umama umbele sebeshilo bese shilo obekade simukela egameni lika Jesu amen. Ukukhethekile ngiyabingelela uBishop, ngibingelele abafundisi bethu bonke abakhona umama mfundisi egameni lika Jesu amen. Funda nje izwi lomkhuleko bazalwane sikhuleke haleluya ngoba into esizele nje la ukuzokhuleka amen. Siyabonga abazalwane uNkulunkulu egameni lika Jesu osehambe nathi kwaze kwaba la yini haleluya. Angikaze ngibuze ubumnandi obungaka ngasilela iphasika ngelinye nje lihlukile nje ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane nangendlela nje bazalwane abaphume ngayo ngiyababona baningi ngendlela emangalisayo. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu. Sibonga nanokuthi ngiya-attenda bazalwane emthandazweni ekuseni haleluya haleluya. Ayikho phela enye into emisi umzalwane endleleni empilweni nje umthandazo bazalwane. Thina njengabantwana bakaNkulunkulu umuke wathatha umthandazo kuthina sifile bazalwane. So yonke into yethu yonke bengithi yonke ngisho ukuphila kwethu bazalwane ngisho ukuqhubeka kwezinto zethu kusemthandazweni haleluya. Asinayo phela asisenalo elingithemba thina sethemba uJesu sethemba uNkulunkulu haleluya. Sisizo wongcwele endleleni asigayide bazalwane uma sesinhlanhlatha singabantwana bakaNkulunkulu umoya ingcwele asigayide haleluya. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi sithole leli thuba bazalwane haleluya. Ngifuna nje bangcwele siye ezwini likaNkulunkulu egameni lika Jesu haleluya. Ayibonge Nkosi. Ngifuna nje siye ezweni lenkosi bazalwane ena. Ngifuna sibheke lapha kuGenesis bazalwane chapter 32 haleluya. Ngizocela mama ngisina ufunde 32 siqale chapter 32 uGenesis. Yebo bese siqala ku verse 22 sigcine 26 amen. Hallelujah. Kufundeka kanje egameni lika Jesu uGenesis chapter 32 verse 22 to 26. Wavuka ebusuku wathatha omkakhe ababili nezincekukazi zakhe ezimbili nabantwana bakhe abayishumi nanye. Wawela ezibukweni elithiwa iJabhoki. Wabathatha wabawelisa emfuleni wakuwelisa nalokho anakho. Wasala yedwa uJakobe wabambana naye umuntu kwaze kwasi. Esebona ukuthi akamahluli wathinta esikhoxeni senyonga yakhe waphinyazeka uJakobe esikhoxeni senyongo asebambene naye. 26 wayesethi angihambe ngokuba sekuyasa kepha wathi anginakuyeka ukuba uhambe ungangibusisanga. Baba siyabonga izwi lakho elinguwena uqobo konke kwavela ngalo namhlanje uzoqala izinto ezintsha ngalo uzosinikeza amandla ngalo liwukhanya endleleni yethu ngalo uNkulunkulu oyingcwele liyisikhali esilwa nangalo empini ngalo futhi uyaprofetha ngisho ukuhamba kwethu ngalo. Thatha udumo ke baba oyingcwele uqale kanye nathi usuku ukhuluma ukuthi ufuna nezimpilweni zethu ngezwi lakho silamukele ngokukholwa egameni lika Jesu Kristu amen. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Ineli silenkosi ezivule enhlizweni yami uNkulunkulu obewangihlupha ngalo. Ngike ngabuka uma besifundela izwi izolo. Wavele ungamuze sedlula kilo ngithi hawu Nkosi. Kusho ukuthi yini impela ngoba nakho phela lo manje ngizwile esedlula kilo. Haleluya. Ayibonge Nkosi. Amen. Siyayazi le ndaba bazalwane uJakobe ezwini kaNkulunkulu elisifundisa ukuthi wathatha yonke into yakhe wathatha abantwana bakhe izingane zakhe impahla yakhe haleluya wawelisela bonke ngaphesheya wasebuya yena lithi lenkosi wabambana nomuntu haleluya wabambana nomuntu ubusuku bonke haleluya ngesikhathi sekusa lithi lenkosi sekusa waze wakhonqozeka inyonga uthe esebona noma esenalesi sikazo ukuthi uselimele manje kodwa wabona ukuthi ngeke lo muntu engibambene naye ngimdedele akube khona into engiyishoyo haleluya noma sesibambanile naye uyabona ngoba lithi lenkosi wabambana naye wazi wankuntuka
khona inyongeni kodwa yikho into weseke wayikhuluma yes wasevele sethi nje cha angiyambamba impela lo muntu haleluya ngoba uyabona umzalwane mele izinto wawelisa yonke into yebo wayemfuna lo muntu haleluya kodwa kusho ukuthi ungathi kwangambulekile ukuthi ubani kahle kahle lona uyabona so ngesikhathi sebebambene wakhonozeka inyonga ke ngithi yabona masulimele phela usukusho ukuthi ngamanye amagama ngathi wasekunokulimala phela kana kodwa wavele wathi noma sengikhonqoke kanje ngizoqhubeka ngimbambe usethi ke lo muntu eseqala ukuvula umlomo ithi izinto wayebambene usethi lo muntu awungiyeke ngoba sekusile phela manje usethi lo muntu hayi usethi uJakobe hayibo ngingakuyeka kanjani ungangibusisanga uyabona yini ukuthi phela ibusiso thina sithola kuNkulunkulu uyabona ukuthi ngalesi sikhathi bebambene wezi ukuthi uNkulunkulu bembambene naye kahle futhi nawe uyabona wevele efuna uNkulunkulu haleluya ingakho wasusa zonke izinto eduze kwakhe ayithandayo ayikho into umuntu ayithanda njengengane zakhe haleluya ngiyayibona nje impahla uyabona ingane yakho uma umuntu elwa nawe ekushaya uyakwazi ukubekezela uyabona ukubekezelela lokho buhlungu kodwa uyabona ukuthi bese thinta ingane yakho usuke sekwehlile ngoba ngeke ukwazi ukubekezelela lokho buhlungu haleluya ingakho wasusa ingane zakhe womkakhe wabeka le wafuna lo muntu lona haleluya lo esizomfuna bazalwane ayibonge inkosi wasethi ngingakuyeka kanjani ungangibusisanga haleluya ngingakuyeka kanjani ungangibusisanga haleluya uqhubeka nokwehla siyamuzwa lo muntu mesembuza ethi ubani igama lakho haleluya usiyambuza usiyakhuluma ungubani igama lakho usiyalisha igama lakhe angithi siyalazi igama lakhe ukuthi lisho ukuthini haleluya ukuthi mina ngiyena umuntu right angiyena mina umuntu right leli gama lalisho khona ukuthi angisiyena umuntu right ingakho ngihlehlise yonke into engiyithandayo ngase ngizofuna wena nkulunkulu ngoba kahle mina ngiyena umuntu right sengifuna wena ulungise sami isimo hayibonga inkosi uyabona ukuthi emphakathini kuba wamdedela engakhulumanga lutho umphakathi wawuzombona ukuthi nokhonto eyenzekile kulo muntu lo ngoba besingamazi ehamba kanje bathi manje usehamba kanje uyabona kodwa manje khona into ayizomlahlekela hayibonga inkosi ngoba kwakufanele ayicele lento ayayifuna ngingakudedela kanjani ungangibusisanga noma abantu bangangibona ukuthi khona umehlukana osuwenzekile empilweni yakho kodwa khona into engifunayo mina isibusiso sakho haleluya ayibonge inkosi bazalwane ayikho into ebaluleke njengomthandazo Jesu futhi enye into bazalwane engiyibonile uma ngibuka lezi lenkosi ukuthi siyafunakala isineke uma umntwana kaNkulunkulu uthandaze ngesineke uma lithi ubusuku bonke uthandaze ungapheli amandla haleluya ungalindeli ukuthi uzothandaza into namhlanje ebesiyenzeka ungathi lento yomthandazo ifuna ube nesineke and uzidele uzinikele haleluya ungaze uyitshela ukuthi hayi uNkulunkulu akaphendulanga ngani na ngoba uthandazile kancane waqeda wasuyashiya khona enye into esike sayikhuluma ngelinye ilanga nje nabanye abazalwane ukuthi ngesikhathi uMoses eyokhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe ngithi wasekufanele aziveze ukuthi bangoba basho beno-Aaron bathi behamba no-Aaron esekufanele baziveze bezirepresent ukuthi kahle ubani obathumile thina singobani futhi thina sithunywe ubani uyabona so angithi babenikezwe ukuthi induku babehethe induku angithi so ngesikhathi bebuzwa lo mbuzo base beziveza ukuthi beveze into ephathekayo ke manje ebeyiphethe sekufuneka baziprove bayikhipha induku bayiphonsa phansi yes yaphenduka inyongo naku phela nezanusi sezikhipha induku zazo ziphonsa phansi amen uyazi yini ukuthi ngaleso sikhathi beyibona inyoka seyinyakaza zonke abantu ababebukela bathi iyafana le uyabona abaphuma ngaleso sikhathi beyibona inyoka isahamba la zinyakaza babona ngathi ukuthi into efanayo nale bathi bayilethile nalesiphila nayo la ekhaya into efanayo le ngoba nazi inyoka siyayibona ziyahamba baphuma bahamba bathi ayikho le ngenxa yokuyitshela ukuthi abangithi abanikanga isikhathi sokulinda
abayinika ngesikhathi sokulinda kanti le nyoka labayiphethe le ezoyigwinya zonke lezi nyoka manje bangabe beseyibona le party yokuthi beyibona inyoka seyigwinywa baphuma bebona ihamba zonke inyoka bangayibona le party seyigwinywa uyayibona lo so baphuma nobufakazi obungekho bokuthi iyafana lento ekhulunywa laba abantu nalena yalesiphila ngayo lana ngoba nabo bakhipha inyoka nathi abangakithi bayikhiphile inyoka uyabona basheshe baphuma bangabona ukuthi ekugcineni kosuku zigwinywe zonke inyoka abaphuma ngemva kwabo bathi hey lalela wena sitshele haleluya zigwinywe zonke ezangakithi haleluya yini usheshe ukhulume uyigxeka into yabantu ungayazi haleluya naku ugxeka into kaNkulunkulu ungayazi haleluya kwavela ukuthi hayibo omunye uNkulunkulu lo into engifuna ebengifuna ukuyigcizelela ngalento engishoyo ukuthi bazalwane uma sikhuleka asibe nesineke siphikelele uNkulunkulu singasheshi sigive up ungathi ukhuleke kancane kabili kathathu usuyayeka mina ngikhulekile uyayibona phikelela qhubelelane kujuleni haleluya ayibonge inkosi khona omunye umzalwane engimthandayo bazalwane okuthiwa uJabesi utholakala kwizikhronika angisho ukuthi asifunde kodwa lo ndaba itholakala kwizikhronika zokuqala egameni kaJesu sehluko 4 engaphosisi kodwa bese ufunda eNuvesi 2 wakhona la khona liveza ukuthi uJabesi leli gama lalithi Jabesi lisho ukuthi uma wakhe ngathi wayemzala esebuhlungu so leli gama ngathi igama yabo igama lingathi liyamgqoka umuntu uyayizolona so njengamanye amagama ubuka leli gama lakhe lokuba uJabesi umuntu obuhlungu ukuthi lebu buhlungu buzomehlela vele ngoba ubizwa ngegama elibi haleluya lithi lenkosi ke lo mzalwane wavele wathandaza wathi akumbusise nokumbusisa Nkosi hawu Nkosi umbusise nokumbusisa andisi umkhawulo wami haleluya wathandaza uNkulunkulu waze wamenzela umusa haleluya wangaphile umuntu wesimo ngoba wenza into eyodwa waphikelela emthandazweni wakhuleka haleluya khona into engiyaziyo bazalwane ayikho into emnandi njengokukhonza uNkulunkulu yena yedwa ungamshiyi amen ngiyayifakazela ke leyo bazalwane ezinye izinto siyikhuluma mhlawumbe ngokuthi silalela izwi kaNkulunkulu ukuthi kutheni liphile kithi kodwa ezinye bazalwane siyikhuluma sesizazi sesinayo experience yayo ukuthi yabonke le ngikhuluma ngayo uma mina ngima phambili ngithi bazalwane ayikho into emnandi njengokukhonza uNkulunkulu umkhonze yena yedwa ukhuleka egameni likaJesu lona lodwa ufakazi ke bafani bami lapha hayibonge Nkosi hayi ufakazi ke lapho bazalwane ngiyakwazi ukuhamba noNkulunkulu ngimbonile uNkulunkulu engithwele so ngiye ngikhuthaze ngaso sonke isikhathi lento ngithi hey bazalwane ukuze ukwazi ukubona umangaliso kaNkulunkulu khonza uNkulunkulu yena yedwa khuleka egameni likaJesu lona lodwa futhi ingqondo yakho ishintshe bazalwane ungabi nalento yokuthi bathi sebekhishiwe ezweni lokugqila babeka khumbulo anyanisi ayiphume lento yokuthi mhlambe nami ngasheshe ngadela konke mhlambe nje ufuna ngenza intiyana mhlambe kuzofanele ngenze kunukanuka ekhaya kusho abantu abadala mhlambe kufanele ngenze kunukanuka ekhaya hayi wena kunukanuka ini ngoba thandaza egameni likaJesu uzowabona amandla kaNkulunkulu futhi okwesibili bazalwane akusho ukuthi uma ukhuleka izinto zakho zizovela zize ngolayini kanje iqonde kube mthebelele kanje ukudlula egodini mntaka baba ingakho isileko sithi noma ngihamba esigodini sethu uzilokufa angesabi ngoba wena Jehova unjani kunami bathi siyadlula esigodini sethu uzilokufa khona ikhathi ezike sibe zipress down uzubuza ukuthi kodwa Nkosi ikhonza ngoba ngiyakholwa nje yini manje haleluya ubese ukuthi uqhubekele ejuleni ayibonge Nkosi ukuze wabone lamandla kaNkulunkulu lithi izwi lenkosi uJakobe ukuthi hey ngeke ngikuyeke ungangibusisanga yini bazalwane sizogive up ngoba uthandazile nje lo mzuzwana omncane kunabantu abathandaze isikhathi eside sibuka uJesu thina ethandaza
Haleluya. Ethandaza uJesu efastile kodwa safika isitha samhlasela. Safika isitha sazomhlasela. Ethandaza hayi ukuthi isitha sifika ngoba weak. Angazi khona abanye bethi yabona umuntu esashiswa umlilo kaJesu engakaficele isikhathi sokuthi angene kwi-test. Nani njalo ilento yena yokuba yingane fanele ukhule ube mdala. Uyabona mase sishana ngamatemlethe asenkosini sithi hayi ungabe ingane khula phela nawe. Yes nawe unembeza wakho ukushaye ukuthi ushuthi ngivelelwa yizo zonke lezi zinto ngoba ngakakhuli kahle enkosini. Uyayizwa lona usuyacinga ukuthi inkosi izokwenza kanjani lokho ukukhatha cha usashiso. Uyabona usafika ekholweni. Uyabona usamukela uJesu. Angazi noma mina ngamukela uJesu ngahlanga. Uyabona mina ngisafika ekholweni ngisamukela uJesu mina ngahlanga. Mina ngahlanga ngalendlela ukuthi ngangazi noma sikhona isilingo. Ngahlanga ngangazi nokuthi khona umzalwane odelelayo sometimes. Bayidelela abazalwane sometimes. Ngakholwa uyabona wawungangeyisa ngibuka. Kodwa ngangaboni mina ukuthi angeyisi. Wawungenza noma yini ngingaboni ngoba lento kaJesu ngangimthathe uJesu ngazizwa ukuthi kuyahlanya. Uma kuthiwa ngizothandaza ngangathandaza ngithula mengabe nathula ngiyagijima kuyahlanya ngoba lento kaJesu yayingihlanyisa. Ayibonga inkosi. Uyabona uma usahlanyana awuboni khona into esilingo. Awuboni. Uyabonga isikhathi sokuba khona izimo ezikuthi sikwehlise ukuthi kuba khona lokubuhlungu. Jesu hayibo uphi Jesu? Hayibo Jesu kuphi? Uzuthi uyabona ke lapho ke mfana wami usizwa izingqumo zakho ukuthi noma kuhle noma ngabe kubi ngizomkhonza uNkulunkulu. Ngake ngakhonza ngaze ngacabanga abantu abaphuza utshwala abayizidwaba. Uyazi umuntu ophuza utshwala oseyisidaba osephuza utshwala lokhu ukuthi nje usehalela nje kuhlale enukelwe yiphunga lokutshwala. Uma nahlale ubone ehleli emzini womuntu esixotile akudakisa khona utshwala enganamali ayothithibala nje. Enzele nje ukuthi menginukelwe yiphunga. Ngakhonza uNkulunkulu ngaze ngasho njalo ngathi uma abantu abangakholwa abaphuza utshwala behlala esipotini kusho ukuthi mina ngizokholwa ngihlale la esontweni uma ngizoba isithithibala ngizobe sasesontweni. Ngathi angisashinthi ngisajikele eceleni ngathi ngizomkhonza uNkulunkulu. And uNkulunkulu webazalwane uma sezibuyisa izinto zakho uma sesilungisa isimo sakho kwawena futhi ubuye ungakholwa ukuthi hawu yimi lesengilana. Hayi bazalwane phela khona ama test. Asingacabanga ukuthi ama-test awezofika uma sikhona. But bazalwane asikhonzeni uNkulunkulu yena yedwa. Sikhiphe lento enye sasingenese sesikomunye umbuso manje. Asisasekho lapha. Ungakhathalisi izinto zalapha nezala. Amen. Lithanda izinto esimele isibusiso sikaJehova siyacebisa athi akanezela usizi phezu kwazo. Ngithi mina beka umuntu ocebisa uNkulunkulu bese ubeka umuntu ocebile ngezinto zabantu. Haleluya. Beka umuntu ocebisa uNkulunkulu ocebisa izinto zabantu. Ukuthula kanakho imali ikhona indebo ukuthula kukho. Haleluya. Ngithi mina ngelinye ngangibuka nje ngibuke ngelinye TikTok ithi indoda eyisikhola esicala kashana seboss ehamba ngempondo. Sithi kodwa boss wenza kanjani ukuthi ucebe kangaka? Uyazi nami ngiyathanda ukuba rich. Yavele yathi le uthanda ukuba rich. Uthanda ufana nami? Yathi yebo ufuna ufana nami. Wathi lalela la mina ezingicebile ufuna ukufana nawe. Wena ungacebile. Uthi lena ngobani? Uthi nobaba unoma wakho unonkosikazi wakho unengane zakho uphila kahle. Mina nginemali anginamama anginenkosikazi anginamndeni kodwa nginemali. Manje kungisiza ukuba nemali kodwa ngilahlekelwe yikho konke okunye okuyinjabulo yami. Ngathi hayi ngeke intshumayelo namandla lena uyamsiza ngani umuntu ukuthi azuzizwe lonke kodwa lahlekelwe ukuphila kwakhe. Haleluya. Ila ngafunda khona ejwayele ukusho baba umntanzi bazalwane ngithanda baba umntanzi athi njalo nini musani lokhu nithanda ukuthi sengathi ngingafana noSibanibani. Yebo ngayithanda izinto ezinhle kodwa musu ukuthi ngifisa ukufana noSibanibani sengathi ngoba umazi ukuthi
siyithole lezi zinto ithole kanjani. Hallelujah. So sisesikhathini esinjalo bazalwane sokuthi amakholwa lesi sikhathi hey banemali abantu abanye uyazi ukuthi bayithathele. Ngithi mina bekungangcono sikhethe sika Jehova sibusiso ngoba sona siyacelisa futhi akanezela usizi phezukwazi. Hallelujah. Bengithi bazalwane asingaphela amandla uma sisuka lephaskeni kade sikhonza kumnandi sihlangene. Ngiyacela bazalwane lento esiyenze sihlangene lana asiyenze noma sesehlukene. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Ngiyabona mama Msiba ngifuna ungifundele abasekhorose isehluko 4 uvela ufunda verse 2 wakhona. Ngifuna uvala ngalelo. Hallelujah. Abasekhorose yeah chapter 4 bese ufunda verse 2 wakhona. Abasekhorose chapter 4 verse 2 Ithi ngisho kahle uqiniselani yebo. Qiniselani ekukhulekeni nilinde kukho ninokubonga. Qiniselani emkhulekweni. Nilinde kukho ninokubonga. Jehova uthini ngezwi lakho uma sasiqinisele. Ayibonge inkosi. Uthini uNkulunkulu uma uthasiqinisele. Ithini lento yokuqinisela bazalwane. Wake wathi uma uneme ujabule unakho konke ukuthi ayi siyaqinisela nje sidla kamnandi siyaqinisela. Wake wakusho lolo limi. But lelo limi loqinisela bazalwane. Lisho ukuthi kuze uzisikhathuneke uyabo sisakhuleka kuba khona into ekuphasayo ikuminyanise ikuqinanise ungaphefumuleki bese lithi lenkosi qiniselani emkhulekweni nilinde kukho ninokubonga. Siyathandaza sibonge singakayiboni into esikhulekeleyo kodwa sikholwe ukuthi uNkulunkulu asemtshelile uzwile futhi uzokwenza. Hallelujah. Akumnandi kubuhlungu akusahambe usungathi yonke into yami absada uthi lithi lenkosi qiniselani emkhulekweni nilinde kukho ninokubonga. Ngifuna ukuthi bazalwane njengoba sisuka la akekho umuntu ocabanga ukuthi khona inkinga azobhekana nayo endleleni. Akekho nje ocabanga ukuthi kodwa lokumnandi uyuzomeka kumnandi uze kumnandi kupholile la. Kupholile la. Akekho ocabanga ukuthi khona into ongaba khona into ongajabulisa lento esizwayo yalobu bumnandi. Hallelujah. Kodwa ngithi sitha salinga uJesu kade ephuma efastini uJesu safika kathatha. But yini ezwayo siyaqinisela siphikelele. Hallelujah. Uyabo bazalwane maKristu bantwana bakaNkulunkulu enibe nenhlanhla nathi nikholwa navele nakholwa igameni elihle lika Jesu nangakholwa nje nabiza wonke amagama. Uyabona into yethu asilwele ukuthi siyibambe ngezandla zombili sithola umusa bazalwane wokholwa egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Sonento yethu asibambe bazalwane asiphikeleleni. Hallelujah. Sisho njengale ndoda ethi ngeke ngikuyeke ungangibusisanga. Ayibonge inkosi. Ngiyabonga bazalwane ukutholela lithuba. Kuthi angimemezele bazalwane. Uthi uyabona inkonzo uyikhipha busy ngoNkulunkulu. Uyabona ukuyikhipha busy. Bethiwa izinkonzo olwesithathu ukhona. Bible study ukhona. Uyabonga leso sikhathi uma ungena nje la khona uNkulunkulu uphuma ushintshile unamanye amandla. Uma ungena uweek uphuma uthola amanye amandla. Uyazi amanye amandla awuboni ukuthi njengoba kade unabazalwane uphuma kade usemlilweni. Uyabona kodwa amadimoni ayakubona. Hallelujah. Ungangishi isikhathi sokuthandaza. Ungangishi isikhathi sokuba sokuhlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi usukungenawo nje namandla okukhuleka. Kodwa ngenxa yokuhlanganyela emthandazweni hlangana nabazalwane uzofika uhlangana nalabo abanye abaphila amandla. Uyabona uhlala ethusane kwakhe ngesikhathi ukhuleka seduze kwakho uyabona into iyanamathela iyangena lento iyabamba nawe uzophuma njengegiant uma uphuma ngaphandle amadimoni athi uyabona ingakho usathane engafuni abantu bahlangane. Uvela sikhathele athi ngeke isikhathi sincane athi uyabona mina ngiphuma emsebenzini angive ngigula. Amen. Uncane lento ukuthi noma ubungasenawo amandla kodwa mawuhlanganyela nabazalwane uhlanganyele emkhulekweni uzophuma usuthola amanye amandla amasha uzophuma uthola umuntu omunye okuvela ukubooster ngowakho umlilo ogcwele uma uphuma njengegiant la ngaphandle. Hallelujah. Bazalwane ngifuna ukuthi kimi ngeke ngiyeke ungangibusisanga. Asibe nesineke bazalwane mesikhuleka.
Asingathandazi namhlanje bese sicabanga ukuthi yonke into izokwenzeka manje. Futhi nalento yokuthi uma uthandaza usuqedile awuzugcina ulizwile leliphimbo elizothi lizoxoxa nawe. Abantu abahlala noNkulunkulu bayatshela bethi hey uNkulunkulu uyakhuluma. Bese uthi kabe ukhuluma kanjani? Kodwa ukhuluma kanjani uNkulunkulu? Uyazi yini? Lento yokukhuluma noNkulunkulu ifuna umuntu ozohlala naye, akhuleke, ahlale naye, akhuleke lithi ubusuku bonke wayekhuleka ezesha athi ngeke ngiye kungangibusanga nje. Waqale wahlala esemthandazweni. Bazalwane, singayithathi kancane lento yokuhlanganyela, singayithathi kancane lento yokugxila, uhlale emthandazweni. Ngiyabonga bazalwane.